Ok bà, đến nay mà sẽ lại ở bên đó mà sẽ bị phụ tại mà sẽ khởi ra cà phê mà sẽ những bà đi con nên khai ra lại sẽ những người ba người đi cả là bọn nó anh nhà áp chế nên đấy cô cả là phô chi nên dù đấy cô bị đã chi nên dù đấy sẽ những phô cái sam nhà nên dù đấy kinh số nhà nên dù đấy sẽ ở trên bọn nó đi khởi ra cà phê mà sẽ những bà đi con nên đã lại sẽ rồi miên lơ asi cà phê đấy sẽ rồi chỉ đã bọn nó ok,အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမြင့်လို့အားနေတဲ့သူတွေမြင့်စီအားနေတဲ့သူတွေမြင့်မှန်တွေတိုက်ရတဲ့သူတွေမြင့်လို့တွေအောက်တဲ့သူတွေမြင့်လို့တွေအရေးကြတဲ့သူတွေမြင့်လို့တွေမှန်ကက်ခဲတဲ့သူတွေတကယ်ကိုကော်ဖီလေးမှဆိုရင်တော့ဝယ်တော့သွလာတာနဲ့ဆိုတော့တစ်ထုပ်ကနေနှစ်ထုပ်မှဆိုရင်တော့ချက်ချင်းမြင့်လို့တွေအားတွေစီလာဖို့အတွက်မှဆိုရင်တော့ဒီချင်းတော်ထဲမှဆိုတော့နဲ့ယူလို့ရပါတယ်အစီကလည်းခြုတာပါတယ်ခင်ဗျာ